pale kumulango. konka ko kushohora rwijaho Yote uliyoyasikia humu byone byo kubuhuriro mu kanisa yanapotea. bikabura. Unarudisha tena mawazo yako nje katika dunia. Rero kakwate bitekateko byawe byaheruka bani Wewe ni udongo ambayo echo ne kintu haina mbolea. Nembibo etine Unasikiaka neno, no hure kigambo, unasifu na unaabudu, okahimbi sokaramya, lakini neno alikufalie chochote. konke kigambo ntine kikiri kukuyamba muntu we. Akaendelea kusema Yesu, yagumizamo kugamba kuna zingine mbegu ambazo zimeanguka katika udongo isiyokuwa na mbolea. Hariho izindi mbibo ezagwire omwitaka ritine manure. Ni wewe ambao unakuja kanisani kila siku, ni wari kwisho mu kanisa buri izuba, unasikia neno, okahurira kigambo cyaranga rikakombe kikakombe, lakini ukipata jaribu kidogo unaanguka. konka wafu no kohesebwa kuki, unafananishwa na mtu ambaye amepanda maragi katika sima, okabanka yajire kubibembi bakagita simiti. Wanaweza wakabomoa nyumba, nibabasa kushenya enju, na nyumba ilikuwa na sima, enju kandi yabire ine simiti. Unaona udongo uko pale, okareba itaka harenda panda magi pale, okaza kubyara aho hari ile udongo haina mizizi, okashanga ritaka ntiriyine mizizi, kule chini kuko sima, kuri yahanze mu itaka ryo hariyo simiti. Wakati upepo unafika, emiziko ekushuma embibeje wala yako, mkifagia nyumba kandi bayeyerenju, maragi na udongo vyote vinatoka, wote ireme bihimba byona bikagenda. Ndio inafananishwa na wewe. Niwe nikora kushwa wakati unaingia kanisani, ko kutaho mu kanisa, unapokea neno, okachire kigambo, linakujenga, kikakombeka buzima. Wakati wada obwire bwe bizibu, unapotea, unaanguka, okargaho kagwa, unaasi imani, okarugo mu unasahau furaha ulikuwa nayo kanisani, okebwa ebiwabire nogambirwa mu kanisa, unakuwa udongo ambao haina mbolea, okabya nkita keritine manure. Utaitoko mukristo, okaboryo murokore, unaingia kila siku kanisani, orukuzo mu kanisa burizo, unaimba, unahubiri, okaburra, unacheza, unasifu, okazino lakini kahimsa, ndani mwako hamuna mizizi. konko muriwe hatari mu Mungu anataka mukristo wa kweli, ranga nayendo mu mizizi w'amazimo gire mizizi. Ndio kwa maana alisema kuna wengine wanaanguka katika miba, nico cyagirire ngo abandi inataka kukomaa, embibe zindi zikagwa mu miba mahwa, inaisonga, uzayenda haitapata kura nafasi ya kuchipuka. amahwa gakazicumita tizine kuziramere. Ule ni aina ya mukristo ambao anaingia kanisani, ogwe noriyo murokoro uri kuzo mu kanisa, anafaidika vyote kanisani, akafuna byono mu kanisa, lakini mawazo yake konke bitekateko byenkora ze zaheru ni ya dunia, nebyensi, tamaa zinamujaa, okwetenga kumwijire, anatamani vitu vya dunia, nayetenga munonge bintu byensi kukire bintu kusikia byarahanga, neno kwake okurire halina kigambo faida. tayine makuru Nikusema kurire kama kigambo, mupanzi ko napanda mbegu, omuhinji kuyabire nabiba, neno la Mungu ni mbegu, ekigambo cyarahanga nembibo, udongo ni moyo wako. itaka no mutima Hatujue gwawe, kwamba tunapanda mbegu kwa udongo gani. tituri kumanya bani tubyari itaka embibo omwitaka. Wahubiri wanahubiri, ababurizi ni baburira, hawajue mioyo yako iko namna gani, tibari kumanya umutima gwawe, kama uko biba, oburyo amahwa, kama uko udongo mzuri, obori itaka rungi, kama uko udongo sio kwa na mbolea, obori itaka ribi eritine mubiri yote manure, na ile kuriya na kuri yeye naenda napanda. oriyo mu bibi nabyara. Maana Yesu aliwaambia mfano, niwo Yesu yabagambire mfumeji, wamoja wataingia katika kando ya njia, abandi embibo kuzagwira rubajuru wo muhanda, wengine katika miba, abando mu mahwa, wengine udongo ambao haina mbolea, abando mu itaka eritine mbibo kuna mtu eritine wa ine. manure. Sasa mtu wa ine owakana ni ule ambaye anaanguka kwenye udongo mzuri. nugu embyembibe yagwira mu itaka rungi, Mungu atatafuta wale ambao wanakuwa kwenye udongo mzuri, rangariyo naronda bariya abine ezembibo nungi ezagwira mu itaka rungi, habo kuba nirizo zikwane byana, unasikia neno na kulielewa, nibahurire bigambo kandi babicenga, ninazaa matunda ndani mwako, nibera embibo nibere byana, nikusema nawe unazaa wengine, niwe nikimasa ngo nonozara unakokota abandi, watu kwa Yesu, okareta abantu wa Yesu, unaweza mission yako. noba wahikira Lakini wale wengine wanasahau mission yao, konka bari abakwebwe ekigendererwa cyabo mu nseji, mission tunakuwa nayo hapa, ekigendererwa mu nseji kwenda mbinguni, no kuzo mu iguru, hata tusifu
nobu twakwimbisa hata tulie machozi, nobu twakurizire kiri kushaki. wakituambia kama Yesu hatarudia, batugira ngo Yesu tutakuwa taragaruke tunafanya kazi bure. nituni tukora busha Tuko hapa juu ya kwenda mbinguni. turi yahabo Angalia sa kuzomiguru. udongo gani uko nayo, Reba nitaka ki uko iryo katika udongo nzuri ama udongo gani? shi oriyo muitaka runji naro ryo muitaka Uliza ribi moyo wako. uzo mutima gwawe. Yesu anataka tuwe udongo mzuri, Yesu nayenda omuntu ryo muitaka uzae matunda kugira twane ili byana tutangaze injili. tuze kubura njiri Tunapotangaza injili, twani tubure leta watu kwa Yesu. abantu wa Yesu Yesu. anakuja kuwachukua. Yesu ariyo naija kwakira kanisa Tunatimiza ahadi aliyotuambia. nitubane twikiriza endagano yatu. Unaweza ukasikia mengi katika ulimwengu, nobasa kurra byinji hata omunsi kuma mitandao, okahurra hata n'ahamedia katika mitwalite zenu, okahurra no mu bibiina hata katika byanyu jamaa zenu, no mu family kwenye zanyu makazi zenu, no mu mirimo yanyu zinakutia unakuwa na stress, bikakuretera wagira bitekateko bibi unapoteza mwelekeo. okanaga Lakini engenderwaho zawe. Yesu iko pale juu yako, konka Yesu aroha bwawe angali kukiti ya huruma, akirya hantebe bado y'embabazi kiti cha hukumu, ekintu cyo kucerwa rubanza angali nataka tena akupalilie uwe mbegu mzuri. akiriyo nayenda kombera Ukiwa kubagara kama kugira udongo ngo yako kure bado kurungi kuzaa matunda, ozare byana ukibaki pamoja na Kristo ogume na Kristo utazaa matunda. waguma na Kristo Bwana noza Yesu kwane asifiwe. byana. Yesu asimwe. Bwana Yesu asifiwe. Mukama Yesu asimwe. Mwanadamu anapashwa elewa omwana w'omuntu oshebire kucenga ngu kusikia bila kutenda, okurra hatariho kukora unapoteza muda. nono nagubwire Neno la Mungu busha. unapolisikia ekigambo kyaranga wano kihurra inatoka ni kutaka kwako. ni kuba kuryo kuhurra kwawe. Ukitaka kusikia wayenda kuhurra utasikia na utaelewa. nohurra kandi Kama ocenga. haupendi neno wotakukunda kigambo hauwezi lielewa. tokacenga. Wamitume wakati walikuwa na Yesu, entumwa kuzabire zine Yesu Yesu alihubiri mu mifano. Yesu akagambo mu mvumu munonga. Katika Mathayo 24 na 2:5 Matayo 24:25 wamitume walimuuliza Yesu, entumwa zikabuza Yesu itakuwaje sasa uko nasema kwa mifano? habwa kinogamba omu migani. Yesu aliwaelewesha kinachoendelea. Yesu yabashoborere cyariyo namanyisa Walitaka kujua, bakenda kumanya wangenyamaza kumuuliza Yesu. kurubahu namire bakarema Hii andiko kubuza ya Yesu. Mathayo 24 na 5 haingeliandikwa. Matayo 24:10 Iliandikwa ni kwa sababu waliuliza. bikahandikwa habo kuba bakabuza. Tusiwe wasikilizaji wa neno, tutakaba abo kurra cyonka bali tuwe watendaji. tube n'abakozi. Tunaposikia twani tuhurra twende tutende yale tuliyosikia, tuze gukora biriya ili ebitwahurra tutimize ile ahadi ya kugira Kristo. ngo tubase kushiriza Kusikia haina problem. kiriya. Kama wa Mkristo oriyo mujunwa oriyo murokore tunaweza kuwa Wakristo. tubasaba barokore. Kuwa Mkristo ni neema, kuba murokore n'embabazi, lakini kupata wokovu konka kutunga ni okujunwa kuanzisha vita na shetani. noba watandika urutaro na Ikiwa Satani kama hauko tayari kupigana na shetani, wotetegwire kurwana na Satani usitafute wokovu. otakarondo kujunwa Unaweza kuwa Mkristo tu kawaida, nobasa kuba wabutosha. lakini wokovu konko kujunwa ni mwanzo ya vita. nentandikwa yo rutaro Unaenda na kuingia Satani katika vita, nono zo mu rutaro na Satani na kukiwa vita no kucenga rutaro lazima kuwe umoja ambao ataitwa mshindi. noboshemire muri babiri hahashemire Hautaangaje vita kama hauna silaha. tokatandika urutaro tine mundu Lazima ukuwe na vifaa. noboshemire kugira Uko na birwaniso vifaa gani ili upigane na shetani? oyine birwaniso ki byo kurwanisa Kama Satani. uko Mkristo, woriyo murokore buzima ujiulize moyo wako, yebuzo mu mutima niko gwawe na silaha gani ambayo napigana na shetani? nyawe shinyine cyo kurwanisa ki Usiende katika vita bila ogire to mu kujiandaa. rutaro rundi yo niza kurwana Kama hujajiandaa usiingie katika mapambano. wotakwetegwira tazo mu rutaro Unaweza kuwa Mkristo lakini hauyapata wokovu. nobasa kuba murokore konko tajuniri Wewe ndio unajua roho yako. ni woro kumanya umutima gwawe Uko Mkristo oriyo murokore wala ulishaokolewa. nari okarokoka konka torajunirwe. Siku ya tatu tulizungumza kwa ajili ya magogo na ngano. Orwakashatu tukagamba ahambibo nungi nembi. Tulisema ya kwamba tukagamba hangano n'amagugu. Magugu twagira ngo amagugu ni mupagani wa mukanisa, n'omuntu otajunirwe konka ryo mu kanisa, na ngano kandi engano ni Mukristo. no murokoro ojunirwe.
unaweza kuwa mpagani wa mkanisa. Nobasa kuba murokore utajunirwe. Ile wapagani wa nje wanafanya, biriya byaba abaheru barukora, na wewe unaifanya. Ukashanga niwe nibyo barukora. Lakini wewe unakuwa kama mkanisa. Konkiyo yo mukanisa. Bale ba nje banazini. Baheru bakashambana. Nawe unazini. Ni woriyo mukanisa waure kigambo okaza kushamba. Bale banaloga. Bariya ni baroga. Nawe unaloga. Ni woriyo mukanisa okaroga. Ba nje ni bamwizi. Bariya baheru n'abashuma. Nawe uko mwizi. Ni ukashanga norugaho za hariyo za kwiba. Tofauti ni moja. Entanisoneji. Wewe unaingia kanisani. Iwe notaho mukanisa. Unasifu na unaabudu. Oramya kando himbisa. Wale hawaingie. Konka bariya ntibakutaho mukanisa. Lakini wale wanaweza okoka kudakika ya mwisho. Konkari kubasa kujunwa muheru. Na wewe unakosa uzima wa milele. Kandi ukashanga waburwa amagaragata. Wakishaenda kuona uzima wa milele. Bani baronda o magaragata wao. Kwa dakika ya mwisho sababu hawakujua. O mutachika muheru abo kubantu barabimanyire. Atari ko wewe ulidua. Konkio no basobo tabitunga abo kuba okuno kimanya. Ndio maana usikubali neno kama hauijue. Otakikiriza kigambo wota kukimanya. Neno ambalo unaijua ecyo kumanya uikubali kuielewa. Ochikirize ochenge. Usipolielewa wota chengire utaangamia bro. Noza kuherekera. Sote tunaweza sikia. Twena nitubasa kurra. Kuna wale ambao wanasikia. Hariho bariya barukurra. Na neno linawafalia. Nekigambo kikaba yamba. Kuna wengine linawabadilisha. Hariho abandi bekigambo kiri kuhindura. Wengine aliwabadilishe. Abandi tukiri kubahindura. Wengine linazaa matunda. Abandi ni ekigambo nikibasa mu bazarebyana. Kupitia kusikia. Okurabira omukura. Maandiko yanasema kandi nagira ngo imani huja kwa kusikia. Okwikiriza ni kwija habo kurra. Unasikiaka nini? Nibihabyo rukurra kugira ngo nini unasikiaka katika masikio yako? Nibihabyo rukurra katika moyo wako unasikia nini? Omutima gwawe nibihabyo kurra. Kusikia sio problem. Okurra ntikizibu hapa. Shida ni kutenda. Ekizibu no kukora. Bwana Yesu asifiwe. Mukama Yesu asifiwe. Uliza sasa moyo wako. Buzo mutima gwawe. Niko katika udongo gani? Ndiyo muitakachi. Niko nazaa matunda? Si ndiyo ndi nyane byana nari wapi? Niko barua iwazi yenye kusomeka? Nyine baraha eri kubasa kusomwa. Sababu wakati unakuwa barua wazi, waburiye baraha eri butunu eri kubasa kusomwa. Ni kusema uko kwenye udongo mzuri. Nikimasa noburiya hitaka rungi. Udongo ya miba haitipulake mimea. Itakari na mahwa ntirika meza ebimera. Udongo isiyokuwa na mbolea haiwezi tipua mimea. Itakari tine maniwa ntirika yesa bimera. Sababu neno alikae ndani mwako. Habo kube kigambo tikituro muriwe. Biblia inasema maneno ya Mungu yawe mengi ndani mwetu. Kandi Bible negira ngo ebigambo byarahanga bibe byinjo murimwe. Tushike maneno ya Mungu. Tuachire turebe bigambo byarahanga. Na tuiweke ndani mwetu. Tubiteko muri to bigume. Ili ifanye kazi ndani mwetu. Kugira ngo basa koro murumo muri. Ilime mioyo yetu. Birinde mitima yitu. Mioyo yetu sasa nayo ivune ipande matunda. Kandi mitima yitu ezare kandi yore. Kuna watu wanabaki kanisa. Abariyo mu kanisa. Kuhesabu miaka tu. Mie ni mwaka fulani. Hata na mara mu kanisa. Tangu mwaka fulani. Lakini maandiko matakatifu yanasema konkeba andijiro nibigira kwa matendo. Aha bikorwa. Tutajua wale ambao ni wa Kristo. Nituza kumanya barokore buzima. Wale wapagani wa mukanisa. Bariya abarokore batajunirwa bari mu kanisa. Kwa matendo yenu. Aha bikorwa byabo. Mwenendo yako iko je? Aha byana byabo. Katika kazi yako. Omirimo yawe. Katika nyumba yako. Omuka yawe. Hata katika wa ndugu zako. Omuri binesho. Majirani wako. Omuri bane yibabawe. Wanakushuhudiaka nini? Nibihabi bari kukugamba. Uko udongo gani? Ori muntu ki? Moyo wako ndio anajua. Omutima gwawe niko guri kubimanya. Udongo gani iko ndani mwako? Ebiryo muriwe. Uko nazaa matunda ama hapana? Oriyo noya nebyana. Ukitoka pale nje neno litapotea ama hapana? Wasora hero yorwijaha ikigambo cy'uwa uro kanisa pe. Kuna watu hata leo watakuuliza. Harabara kubuze. Walisoma wapi? Basoma nkai. Sikusikia. Nantahurire. Walisema juu ya nini? Bagamba hariki. Sikusikia. Wapi ntino cyo huri. Ulikuja kufanya nini?
niki cyakikuresa mu Uliza kanisa. moyo wako, mimi nakuja kufanya nini Uzo kanisani? mutima gwawe niki cyandeta mu Nafaidika kanisa. nini kanisani? Mu kanisa ni ndonda Moyo muki. wangu ulikuja namna gani? Umutima gwanje Inarudi gurukuta. namna gani? Ni ndamyanda. Tunaweza kuwa wengi, Nitubasa kuba lakini bingi. kama watu hawasikie neno, Konka abantu babatakura tunakuwa tunafanya kigambo. kazi bure. Nituba nitukora Haina bushaba. budi kuyala kanisani kama hatujui. Tukwetaga ngo tuzo mu kanisa twani tuiza kora Tulisema bushaba. magugu na ngano wote walibaki Amagugu pamoja. nengano ngo tureke bikure hamwe. Kutambua ya kwamba magugu yataweza kubadilika kuwa ngano. Okuchenga magugu ngo nigaza kuhinduka kuwengano. Lakini wakati mpandaji alikuja, Konka oriya wo omuhinji alitaka kuvuna, kuyizire kusharura. aliacha muda mwingi Akabire kubwire bwinji kuona kama yale magugu yanaweza kageuka kuwa ngano, ngo arinda rebe agamagugu obanigaza kuhinduka engano. lakini hayakugeuka. Konka magugu Ikafika wakati wa kuvuna, pya ikobwire bo kusharura. akasema nitatenga magugu na ngano. Yagira ati niza kutana isengano n'amagugu. Akakusanya ngano akaweka galani, Yakwata engano yazibiko mu kibiko cyane. akachukua magugu Yakwata magugu akafunga mafungo, yakwata yagenda nasibasiba. akaambia watumishi tupa motoni. Yagira tabahereza mu iroko mu binage. Wale ambao watafungwa mafungo ni wanani? Bariya baragende nibakorwa Ndio wale wapagani wa mukanisa. ni baba barokora bariyo mu kanisa. Tunasikia neno, nituhure kigambo, tunasifu Mungu, osanga nituhimisa tunamwabudu, tukaramya rahanga, lakini makosa yangali yale. konka enshobi ne bibi. Wanasema atachanga wawili. Ngo naza kwatanisa babiri. Muzinifu wa mukanisa Omushamba ni wo na mukanisa muzinifu wa kule nje, no mushamba ni wa heru. anachanga fungo moja, Bona bakakuba omuganda gumwe wanatupa motoni. bakaza gunago mu mutanuri yo murro. Mchawi wa mukanisa, Omoroji wo mchawi mukanisa wa kule nje, no muroji wa heru kama akubadilika, yatarahindukire wanafunga fungo moja, bakakwata omuganda wanatupa gumwe motoni. bakanago mu murro. Wewe mwizi na mulozi amutakuwa kifungo moja, Omushuma wa ni heru mafungo no mukanisa bona bakateka omuganda gumwe utatupa kule motoni. bakanago mutanuri yo Kila murro. moja ulize moyo wake, Buri omwe buzo mutima mimi gwawe, nitafungwa katika fungo gani? nyowe shindi yazo mu muganda ki? Mhubiri aliimba, Omuka mahubiri na nyimbo za wokovu hazitakuwa tena, okubura nebyesongoro byo kujunwa tibiribaho. itakuwa ni wakati wa kukusanya. Iryashikobwire bo kunganya kuteka hamwe. Utakusanyika mfungo gani? Oryaza Ukiwa galani ni kusema uko na neema, nikimanyisa noza kugirirwa embabazi. ni kusema ulipiga vita njema ukamaliza safari. wawakozire birungi oryamara urugendo rwawe mu birungi. Ukiwa katika yale mafungo wazo muryege miganda ejo inamaanisha ulikuwa mpagani wa mukanisa. nikimanyisa ko ritajunirwe Kwako na kwangu kujiuliza, ntwebuza mimi nitakuwa wapi? yebuze nti ninyoni nza kubankaye. Kwa tunasema neno ni moja, Ekigambo ni kimwe lakini mioyo ni tofauti. konke mitima eyine ntandaro. Moyo wako inakuhukumu nini? Omutima gwawe ni gukucwera urubanza. Uko katika fungo gani? Oryo muri muganda ki? Ulipandwa katika udongo gani? Okabyarwa mu itaka rikushwa ki? Moyo wako ndio udongo. Omutima gwawe mwine tata Ni kwako kujua sasa niwe kumanya ndani mwangu muko nini. omurinye harimeki. Ndio kwa maana kila mmoja anze chunguza ndani ya moyo wake. Buri omwe atandika yeye cyondozi. Ikiwa kama uko udongo mzuri, woryo mu itaka rungi, kama uko mdongo mbaya, oryo mu itaka sisi ribi, hatutajua. itwe nti Ni tukumanya wewe na Mungu. niwe na rahanga Sisi wawe. hatutahukumu. Waryantinda cyo Hukumu rubanza ni Yesu Kristo. omucwe w'amanja ni Yesu Anasoma Kristo. ndani ya moyo wako, nareba mu mutima anajua gwawe, uketo wako, namanya kuchori, uketi kwako, kuondoka kwako, namanya okustama anajua kwawe no yote kugenda uko kwawe. nafanya. Byona byo Usiku kuraba na mchana Yesu kuna kuona. ihangwe nekiro abayo Lakini sisi nakureba tunaona na macho ya nyama. konkitwe nituria na Angalia ndani ya moyo wako, konkari kureba mu mutima gwawe, ujiulize, reba mu mutima inakuwa ni muda sasa oyereba ya gire kuangalia tukubwire tutokapo na tuendapo. okushora no kugenda Tunatoka katika dunia, nindugo tuko munsi tunaelekea katika uzima wa milele. kazo magara gatahwaho Tunaishia wapi sasa? nituza koma nkayi Angalia n'inkubi. moyo wako na umuulize, Reba umutima gwawe wapi ambapo niko, ninkayi hindi nini ambao niko mimi nafanya? yebuze ninkora Je, kini nkora biha ninachokifanya kinakupendeza ama hapana? echo rukora nikibasa kwisyo mu Moyo iguru wako narapa utakujibu
umutima gwawe hata gukugarukira wewe mwenyewe una majibu, ni wowe nko yine byo lakini kugaruka hauwezi kuisema kwa macho ya wanadamu. konka tukabigamba amishoka abana Utaisema ndani b'abantu mwako wewe no mwenyewe, bigamba umutima gwawe utajua namna gani unatembea na Mungu no manyo wako. ko kutamburana Ndio kwa rahanga maana kila ambaye anakuwa hapa, uruweno ryaha kuna ule ambao alikuwa ni udongo nzuri, haro hari abiri ryo lakini mutaka kageuka kwa udongo mbaya, konka hata kahinduka yazo unashindwa kuzaa mutaka matunda. okarima kubyare Ukipata uzabya magumu unakimbia. wabone bizibu Chunga okirukanga imani yako, ndo kwikiriza kwawe matumaini ohwa na amatsiko gawe uvumilivu, no ili kwehangana uzae matunda. kugira ngo zare Chunguza byana ndani mwako, oriyereba muri iwe inamisha kichwa chako inamiso mutego wawe ili ujiulize, uyebuze nini ambayo iko ndani mwangu, niki kiryo mu mutima ni nini gwanje ambayo mimi nataka kufanyika, niki kindi kwenda kukora ninatumikia Mungu kwa kweli na kwa haki. si ninkorera Mungu mwenyewe rango ndio mazima shahidi wa moyo wake. shi umutima gwawe gugonka Ikiwa moyo wako ungali na mashaka, umutima gwawe gwagucinda ungali nasikia neno linaingia na kubanganisa kutoka, okushora no kutaba utaenda kusimama penye huko, no basa kwemerera hori ili tuombe Mungu akugeuze kugira tushabera hanga uwe kwindure Mkristo wa kweli, obo mujunwa wenye omurokore mtongo w'amazima nzuri, abo kubana uwe ubutumanya mbegu murungi njema obe mbibo ambayo nungi Mungu anatamani, eyira hanga yenye ari Mungu iko kwendenga natafuta. eyira hanga ari kuronda Anamwanga mbegu fasi zote, embibo lakini zona kuna yale ambayo anaitafuta. konka hariho embibo yira hanga ari kwenda Ni nani ambaye anajua maisha yake ya kesho? no hari kumanya Ilibaki siri ya Mungu ye mwenyewe. ecyama Nyuma ya necyarahanga hapa hatujue ni nini kitaendeka, bwa nyuma yeje shanti Ndio maana turi kumanya utaenda nicyo kusimama kirakureteho ili utengeneze tena kwa Yesu Kristo. iyemerera ubase Angalia kwetereza udongo wako, reba oburwire acha kuangalia mwenye atasimama. Wewe kama unasimama reka kureba utasimama ntori tu. mu polisi wo kure condoza abandi reka kureba abandi Angalia ndani ya moyo wako. reba mu mutima gwawe Wazee watasimama, watasogea hapa. abazeyi nibaza kwemerera abakuru bekanisa bemerere Njoo kwa Yesu Mwokozi, yeye atakuokoa ulimwenguni. Simama mahali ulipo, yemerera hori Yesu iko na kuita. Yesu arimu nakweta Yesu habague, Yesu ntakutorana neno la Mungu alibague, Yesu ntakusosora linaenda kwa kila mtu, ekigambo nikiza kama vile mvua inakwenda kwa shamba ya kila umoja. ekigambo abo kuba Hata embibonegwa hata buryo uwe mupagani uwe Mkristo, obo mujunwa obo otajunirwe ekigambo nikiza ariwe shamba lako litapata mvua. omusiri gwawe niguza Kwa kufuna maana enshura simama, kwa sababu ni wewe ambao Kristo yemerera anakuita. hori abo kuba niwe uranga ariyo Yesu nayenda anakuhitaji, Yesu nariyo angali nakwenda kukiti ya Yesu huruma, ariyo nakuronda haiko kukiti cha hukumu bado. tin antebe yo chwerwa Simama rubanza utengeneze maisha yako yemerera obase ili kwetisa Kristo akupokee tena upya. kugira ngo Yesu abase kwakira Usifungwe katika kandi matuta, otakaguma kandi umuriyeri usibaki kuhesabu miaka, otakarinda kubara emyaka jirudishe tena macho ya Mungu, obase kureba uwe mishogara tena upya machoni pake. obe kandi omusya omisho Tunataka kwenda kuomba Mungu kwa wale wanaosimama. nitwenda kushabara hangare bari Hao ni abemeriye wale ambao wanajitambua ni bari yabari kwecenga na kujua ya kwamba no kumanya ngo dunia siyo yetu. ensinteri yitu Hata kwa muda huu unaweza ukatoweka, omushaha yona nobasa kufa utapana nobasa ripoti kurugaho gani mbele ya Mungu? no kutwara report cyo Utakuwa udongo mishogara gani ambao uliweza kuanguka? nikisha yona nobasa kugenda Yesu Kristo anakuja kwako. Yesu ari munaisho wawe Mhubiri anapanda mbegu, muhinja ariyo udongo nabyara ni embibo moyo wako. itaka no mutima Uko gwawe katika udongo gani? oriyo mu itaka ki Pastor Mifele anapaza sauti kwa ajili ya wale Pastor wanaosimama. Mifel naza ku shaba Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru, tunakuinua, tunasema asante kwa neno la leo. Tunakushukuru maana unatosha ndio maisha yetu. Tunakushukuru maana wakubadilika kama mfalme Bwana wetu. Wewe ndio ule uliyesema kuwa Baba, tunasema asante kwa uwezo wako na kwa neema hii tunapata wasifu. Naacha taifa yako ndani ya mikono yako. Wewe mwana shanja kama roho ya batu. Baba, shanje roho ya kila mtu mfalme mzima. Ili asikie mimi utasema kwa siku leo, ulisema kwa siku leo. Baba, tukue na udongo mzuri. Udongo yenye tutapata sifa kwako Bwana mabwana. Baba, tunasema asante. Shanje mioyo yetu mfano mzima. Ipate mioyo
ya kuwa ndani yako, ya kusikia neno yako, ya kutembea neno yako mwizi. Ninakushukuru Maluku Mungu, Maluku mwema ndani ya maisha yetu. Kumwaminifu wetu Bwana, kumwaminifu wako ukweli uwezi kabisa. Tunasema asante Maluku enea kwa uwezo wa jina Kristo Bwana mkozi wetu, tunasema hivi. Amen. Amen. Wale ambao wamechukua bahasha ya mwezi ya 1 watasogea hapa. Abaine ebahasa za 1 mwiraha. Na wataweka pale kitunga ya sadaka ya Injili. Batereho na kebo ke chebwa yocho kuburira Injili. Bwana Mungu shangaa kabisa. Bwana Mungu kitunga sadaka Injili ko hapa. Akebo ko kuburira Injili kari yaho gospelize. Tunataka kufanya kwaya yetu ya wapapa. Tuzakora kwa ekwaya y'abashija. Tunatoa sadaka za Injili. Teyo echebwayo wanasimama hapa. Baba Mungu, tunainua taifa hili katika vitanga mikono yako. Ulisema wakujaribu katika zaka zao, na nile ambao wameleta mbele ya macho yako, si kwa sababu wako na nyingi, lakini ni kwa sababu ile ambao ulitia katika mikono yao ndio ambao wamearudisha tena kwako, alama ya kukushukuru. Asante Mungu, kwa sababu yale uliyotia ndani mwao ndio yale ambao wameweza kuleta. Na kweli Bwana, tunaweza kuwaombea uweze kuleta ufungulivu katika sadaka hizi, zifungue hata nyumba zao, zifungue gala zao, zifungue wale wanaowabariki wabarikiwe, kazi zao ziweze kufanikisha, ili sadaka hizi ziende zinene kama vile sadaka ya Yakobo linena katika nyumba ya Labani. Bwana, usinyamaze kimya kwa ajili yao. Kapo la unga lisipunguke nyumbani mwao, pipa la mafuta lisipunguke, ili uweze kuwawezesha katika mambo yote. Yote wanaokulilia wakisindikiza na maneno ya shukrani, maneno ya mahitaji. Bwana, uweze kuwakumbuka, usiwasahau kamwe. Magonjwa yakimbie mbali nao, vita na matatizo yakimbie mbali nao, ili waone mkono wako. Neno lako liwe wazi, ambao uliyosema munipime katika zaka zenu, katika kitabu ya Malaki 3:10 uliyasema. Bwana, timiza ahadi kwa wana wako uliyosema. Kwa tunawacha mikononi mwako, ili waweze kufanyikisha kokote watakapochigusa. Bwana, uweze kubarikiwa na wewe na kufanikisha. Tunawaacha mikononi mwako. Sadaka za Injili tunazitia mikononi mwako. Kila sadaka ambazo changizo, hata sadaka zote ambazo walitoa wana wako, shukrani, sadaka zote tunatia mikononi mwako. Uweze kubariki zote, na kila umoja ambao mweza kunyosha mkono wake muzidishie mara 1000, ili waweze kuona mkono wako na utukufu wako upate kuwarudilia kwa uweza wa jina la Yesu. Amen. Karibu kwa matangazo. Katwakire ebirango. Bwana Yesu asifiwe sana. Mukama Yesu asimwe mnonga. Haleluya. Ndiyo Jumapili ya tariki 25 Sunday y'ebirabire na bitano byo kukubanza mwezi wa kwanza mwaka wa 2026. January yo mwaka wa 2026 wa mwezi wa kwanza. Msimamizi wa ibada ilikuwa ni Evangeliste Patrick Katoke. Mwebembezi wa service ya Patrick. Mhubiri wetu ilikuwa ni Pastor Kando Mburzi ya Pastor Kahindo Michel Muhombo. Kahindo Michel Muhombo ambaye ametufundisha kuhusu neno moja, mioyo tofauti. Aya twegesa ekigambo kimwe konke mioyo eta yentaniso. Ni muda wa matangazo. Nobwire bwebirango. Na tangazo tu ya kwanza, Yesu Kristo ni Bwana wa mabwana. Yesu no mukama wa Haleluya. Amina.
Ndiyo tunaendelea kutoa shukrani tugumizamo kandi okusima kwa sisi sote ambao tumeanza ibada na kuimaliza pamoja. ari buri omwe yatandika service natwe tukuza kuhendera hamwe. Vile vile tunatoa shukrani kwa mashemasi wetu ambao wametuikalisha vizuri. kandi nitugarura okusima ari ba ashazi Mungu bakutebekanisa awabariki. emyanya yitu no kushitamaje mu ruhanga bawo umugisha. Tunashukuru vile vile wale wote wanaendelea kutufuatilia kwenye media. Nitusima kandi abari Mahali kutukurata ha media mnapatikana, aha YouTube Mungu awabariki. ruhanga abaho umugisha. Leo tumebarikiwa sana. Erizoba twahebwa umugisha mnonga. Tumekuwa na wageni 14 Twatwi n'abagenyi 14 na tunakusii kama wewe ni mgeni kandi wo mugenyi twakushaba twakweshengereza usiwe haraka kuondoka kisha hii ibada. obwanyuma ya service utakashohora Kuna maji ya kunywa kwa ajili yako. haraho amizi giba kutebekanisiza utagasigaho. Mpango ya hii wiki iko kama ifuatavyo. kandi wikejo kwera tambure Siku ya 3 tunaingia kama kawaida yetu hapa orwakashatu twine evening service saa 10:30 hadi saa 12:30. shayi Ibada ya 10 jioni. kuisha shayi 12 service Siku ya 5 tutakuwa na ibada ya mapambazuko hapa kanisani orwakatano twine morning glory ambayo itaanza saa 1 kamili hadi saa 2 kamili. shayi imwe kuisha shayi 2 Siku ya posho ama samedi kandi orwa mukaga nari Saturday tutakuwa na maombi yenye iko special nituba twineho special prayer ya kumaliza mwezi wa kwanza tukweta room of prayer yo kuhendera okwezi ko kubanza ambayo itaanza saa 2 kamili hadi saa 9:30. okushaba okuratandike shayi 2 koma shayi 4 chweka. Itakuwa ni maombi ya watu wote, no kushaba kw'abantu mwena. yani sote tunaalikwa kwenye maombi ya siku ya posho rero rwa mukago rwe ni kuanzia saa 2 kamili kutandika shayi 2 zenyine hadi saa 9:30 kuisha mwenda nechweka. na Jumapili tutakuwa na ibada 2 kandi Sunday nituza kugira service 2. yani ujitayarishe yetegure ili kwamba upate kushiriki kwenye ibada zetu za mwisho wa mwezi obone na kando kuingia katika kushaba mwezi mpya. okwa kushaba kokwezi kusya Saa 4 kamili hadi saa 7 kamili shayi 4 chweka kuisya saha mushanju zenyine tutakuwa na ibada ya kwanza nituza kugira service yo ambayo kubanza ni ibada yetu ya kawaida, service ya burijo na saa 7 kamili hadi saa 8 kamili kandi shaha tutakuwa ni mushanju ibada kuisya ya shaha meza ya Bwana. munana nituba twine okushembera. Jitayarishe kiroho kama vile kimwili yetegure omwoyo no mubiri ili kwamba tupate kupokea meza ya Bwana kugira takatifu. obase kwakira omubiri neshagama ya Yesu Matangazo Kristo. mbalimbali, ebikuratire matangazo ya Sunday School, Sunday school neyizusya kandi jambo kanisa la Bwana. tuzusya kandi kanisa yona Tunawashukuru wazazi wetu netusima bazire kwa bona bidii ya kuwaleta watoto wenyu kwenye abo ibada kohereza yao ya abana Sunday School, bitu abwa Sunday school na mukasheshe ibada sana yetu inaanza saa 2 kamili. kandi nitandika service Tuma mtoto tushayirize wako nyini ama mshindikize kwenye ibada yao, sindika omwana na usisahau omusabisi kumupa sadaka. kandi otebwa kumuha chebwayo. Tangazo imeletwa na kamati ya Sunday School. Ekirango ekyo kyaretwa obwebembezi bwa Sunday school. Tangazo kwa vijana wote, kandi ekirango ha minyeto tunawatangazia vijana wote ya kwamba nituzusya eminyeto yona nti leo erizoba nerizoba njo finale niyo mohero 16 registre tunaanza. shaha 10 zenyine tukutandika. Ukichelewa hata 10 minute utakachererwa omuyu service utapitwa evening sana. erizoba. Teme yetu ni ile Ishomo ryitu ni ririya ryenyine l'importance de la discipline et de la décision dans la vie. omugasho gwo kwegendesereza kandi no kusharamo omu magara gawe. Tuko na mwalimu mzuri sana na michezo ya upako. twine omwegesa 16 mulungi registre moto itawaka hapa. nebi turakoreho shaha 10 Asante. Tangazo imeletwa na Papati. kandi ayabireta naya bihandika. Tangazo kwa wamama wote.